Yamwakwa Badwam Afisem so omahine kwabna sante ura adiko kane ura benaye ye do masi papa se wonde mpensempense mu ne bre ye de du so no eye Afisem na Afisem yasesem akoyanim nana ya brefo ntem owa ha adwuma na bia no wo ye no wo de na adwuma na piem wo malata nana ya wote yenka yamwakwa aba Efia mete on kapa de mu ontene na me wo malata market se de wanya Canada no ya be pie mo malata nana ya efia enti ye ne malata fo na ebedi nkomo ye be hwese bia ene ya bato ya ye beto yi ye sesa ne emam kakra ye be se ye hu sa manfo te policies elections ye be yi wo mo te ase ana ya na ballot papers no sport ballot no wotumi nya vote bi ena afei ene wo mo party manifesto sini ade no wo mo eto aba ne ya wo mo ehwe wo mo nim de wo mo ne no mo gina so de ato aba na emprempre wo mo mu bi se bia omampanyini ana se de oba bedie no so obenya na bia wo de ma wo se wo me for sports minister then na ka be ye sports minister 1 minute ya then na ka be enti o malata ne malata fo ba bedi nkomo me sanda ne ma na efa o commercials no ekọ na area na afi ya sansom o malata na me da se anu ano no nti ya wo de mo mwakire ho na ye mfa aboafo nkrato ne ye besa ba ho biem nti ene no Afisem dwumadie no ye de free malata market wo ye chiri ha ya na ye de brabo ye pese ye hunu wa ba na woto no de nti na woto aba e de nti kura na parties ni nyina no dwene ho aka se we na beto e de ama no na se aban no ban so a de na pese onyam fama wona ye ba bedi ho common fasida na ma enkachi Herbal Center fi so omna de MP mixture na ba ne oba wo de wo se nsabuo wo problem wo ho bo so me so a na obi ate won ka no wo de kokope enkachi fo adro MP mixture ne binom tuo betu e de ama wo masohwe na medi ho adanse de ama wo wi a enkachi mixture no so ebo 3D na hawo typhoid fever no ne ade na hawo enkachi malaki wo nya bia na wono mu atu se ne wo dam nyumakoi na ebo ya chidom na ye de ebramo sanso so fa hebati ye kone natural won so ebo ayem papa wo nyina ka ho bi na Afisem dwumadie yi ene wuku anopai ye de bramo midin ya fie man kwata maklomene na ya brefo ene ye de Afisem dwumadie yi bramo ye ntwe ho mimra na ye ba ye be malata na ya ni crew no so aye krado a ye de bebramo Yes, I'm nyina akwa babiem de mobile Afisem to celebrate ya kwa malata ne yakwahwe malata dwom ahoboa ne te sei aka nafu asa ne yakwa akwato aba abato na he na woto akọ die nti na woto amasa party we na sa akonya ne ba se ebia wo party na ba ne ya ma position bi a ministerial position no a malata dwom de he na ape yenkwana na ya brefo ho na won fanto aso na na wotemenka to aso efia mete won ka papa yegusu wo malata ba bia me wei na majosuo wo mo eton na mo majosuo no wo mo chairman wo ha mepese me ne be frase na afi maboira tomatoes fom ene emiamia hodo wo malata ye hwekwan se ene om nyina bedi nkomo chairman ye frase Ibrahim Garba yo chairman Ibrahim Garba ene wo ye kandifo wo mo eton nam enti ye kase obi ye kandini obi ye mampanyini ye beto aba ye kase ye kwa akoyi mampanyini a de na ese ye hweso ne yetumi edi yi mampanyini Shigo. Yo, say chairman Danny Baton na bo before front no. Was a PPP 4 t-shirt. Pre papa pre ko minim say bia support baba kwasi ndumu a. Awake. Esa no ko. Ana maybe sasa dan na hweso e to aba. Oh, ade a hwe so to aba ne ade a maybe aban na owo so no. Nyama bi wo ha osiesie a wo fo say why are they not to a man? And today, campaign messages are holding on. They are in a for sumpa. Oh, dear, see, will be a candidate. Oh, any other dear fires, and maybe a mobu money, Jumano, and when they are higher, you say, oh, Baba, we almost all of Babaco school, dear. But of course, could be not. I don't know, or that's at your swa. Now, you say, school cry. Can you? If say, and they say, oh, shall cry back school.
before we JSS SS to varsity there enye kaketwa nti no yare afro say adwuma no do we mu say engofo aye kwan at school there but din nyina ne fa prim na gina adwuma no eto wie school no ni adwuma ene ene say aka wan ko school kura akaye yo wa kire na dwen dia fa ho so no no adwuma ene hia no wo fa te say oh bacho bi there o fere oh bon fere me fere na me and ya sports minister en kaden na be he oh yeah me sports minister an kan be hwe young boys a mo na mo state so no an kan be hwe se dem be ya na me di omo nyina dia atu we sports mo because obi wo ho no ma be wo hwe omo na mo we state so no obi mu ye talent pa a omo na mo sports so an kan be hwe omo pa an ko mo ni fan say ye to aba nne enne ne ye to aba ura boot no mu a dia na obedi kan anasa okọ police station wa dia na obedi kan aye oh me call police station because me say me my dream that obi am beto abama nti me call police station me right suppose me be say ho na beto amano na mo enu bo me nchira unpo me nchira because me vote na me secret but obi omo ni me bia me wo nti ukọ police station wa dia na be oh meto abama candidate amepe uduru ho ade di kan dia na obeye oh de me duru ono ma de di kan a say me duru ho ono mo mbeti paper na amame nti me di call we no a box no mu a mbehwe candidate omo ho no mu na me hwe baby am betom print no nyina because omo man hu say ye kwa ye hwe say maybe ink bia ni ho no ana bibia antale wo ho no na ye wi na ya vote wa chem na say sports papers ho sama ye ka ho asem no bra we dem se midru ha no wose mentra ne breast said ya breast cancer screening and pay no we TV ni bi me ye ne sentre me metime won say o mia sa na wasa na mia last one so e ma me so me coffee but ma mia sa o so na meti wa said ya breast screening wo fa ye ka politics a won ti ase ye ne say madam meti ase say asem bebre Ghana for ya ka obi mo ka say adwoma ma o ya ade obi mo ka say enko nyema de enko ye ma ba ade de o ya ade so na nyema no kwaso adwuma ni ho esu edi nam no tu ho omo nto te say first no so enu so et me change ni pa adwin ade akọ baby on person on vote ama ba me ma ye ma adwin dada ma adwin say ma vote ama NDC daba but this time there sana nema kwaso no mentimi nhwe say nema na osiesie nema so me mbasa na to abadi ama no me ma ya adwin so mentimi nkasa this time me ba duru akọ vote na ma kira ama ho na abekire wa ho na ma kira ene ye fa ne say ye ma kwan mo atumi edi president one day a ene nko na wudi president na nka den na abeyo ade am be ye me ba ti amanfo kasa but how amanfo because omo no ma me den me ko hono kasa bia on baka ene no mbati na oni sike me niska de mba hwese sana mba yaska baba me hwese na mba yaska baba ye to aso ye guso malata dwom ye ne ye bo apro malata dwom ne ye ba ne ye ne omo aba abedi nkomo ma me mmowura ba bi foforo me pese me free eye enamfo no ho na makwa ba bi foforo na me ne wo mo aka no so edi nkomo malata dwom na ya ba be pie no me free eye enamfo nim me kwa omo a wo mo to eye tomato so ene enwo ne ade a ma me ana pe ya ma wache yo me jemoso empom te sen adom ne ntimi we yo ye ne ye bisa ensem afa amanyosem ho menim se bia political parties ahodo no manifestos no a wo mo kenkan ne wo be kai bi wo mu a me ka se body o mu she we shebo we ba o se obeye okay na na do wo so obeye den anado se obeye one dam one factory ene nyama bepre ena mahama his excellency wo so obeye den mama dia waye na bru ya dwene enti asese se waye nyama bepre a chenso nti se oye doctor hey doctor sisi our friend doctor his excellency John Dramani Mahama yeah no why abro wo wadwene so oh sisi schools hospitals ene waye airport wo waye wo north tamale ni ade waye nyama bebre lolo kwan ene ogusu ye o hwe circle kra na abro adwene te circle for say Dubai ya from circle biom e from say Dubai na ene papa kwesi ndum ono so so obey den papa kwesi ndum so no so ba pam China fo na waye o man wo ba pam nyama wo man ma e batete no waye wa ma mebu anya dwuma
Yet said oh my speech or your president and they are pay ya wo ya to Obama wa the president ya oh my speech what UN General Assembly and found can never for some country naminti me party as me president ya me ba me sure say bibia be koso asumdwe abema ye nyina ye ho betoye national school adoso se na be ya nkola no nya be nya school akọ afise nkura sese school school bebre ho school ni mema school akonkrasi hospital akonkrasi se na be ya obi yare a ya tumi ahwe no na mama nyuma so aba sa me da se ene dwa no ho nkomo ne yebo nye dwa no nti ne ye baaye ye ba be di nkomo afa elections abato aye ba beto emame wo hwe me minim se bia ye mesra no a me kọ de oton kobi ho kobi de ewunya na de ba yire boso a ne de nya asem ketwa momone ka ho mame akwa ba mame se da bi na ye pese ne wudi nkomo kakra fa abato ho keke na wo se wo to bi nkasa ne pe wo ba em se ye to na de papa enti ye guso ye ne nkrofo edi nkomo meru na te sen ba se yo what on Chidam no doc no but hey now want to see can elections here anything but so me ade a mesra ni say me bompai say erade ma abato ni ye asumdwe efise aya asumdwe na entokwa bi si a ye echimba na ye ba no bebi ani wa ya befa nti me mpai ba me ba ni say aya asumdwe obi a say wo ti we ni passport me anti ntokwa ba wo hefa na wo ko ni bebi a me ko ye yada ne hawa no enti ono de asumdwe no wodwene ho fa ho ne party kro ya wo ba bedi a na se bibisa menkọ me ma me ho na me ne no so enkodi nkomo kakra anapa minim se wo ba ya to kakra de ya to bi ama I am a Nigerian. You are a Nigerian? Wow, it's okay. We can speak English. How are you? I'm fine. Good morning. Wow. Good morning. How long have you been here? Like 6 months. I know you don't vote here in Ghana because you're Nigerian, but then recently there was an election in Nigeria. You have a new president. Now we are voting in Ghana in December. You've been here for 6 months. What do you think about our election, comparing yours and ours, the campaigns that are going on? How do you compare the two? The thing is that the election here compared to our own is not that, I would say kind of it is peaceful compared to our own because our own is really hectic. And it is not that kill and die election, even though there are some ways that are going on. But I know it's such a thing that you hear in politics. Yes. So far, comparing your country and ours, looking at infrastructure, looking at our economy and yours, what would you say? Ghana is okay. Nigeria too is okay. I don't know what else to say. All I know is that the economy is okay. No. The other say, and they want to say about why Wofa Nigeria ne Ghana dia sister was the keken ye de so wo mo de ne jai wo mo jai to ho anya sam ketwa wo mo kura de ya ro fo mekum ni pa hya wo ene ade ade a wo Nigeria na Ghana wo ba he wo mo say de no eda fom kama ya medi watam wo mo de ne so ente se Nigeria for de no wo mo de ne ya na no odin papa me say bisa ne say ne ye sika sem economy ni ade ade a ye de ye campaign say wo ho say ne economy na ye basa no wo hunu ne say wo say Ghana ye economy ni ye Nigeria so economy ye bata hayi wo ba wo say yara ma me ntumai wo de across me na me so ba yie wo de across me wo so wo to je ne wo ngasa na me bisa ba abato yi ho nsensem an ye bisa yi me misa se ho na abeto ama no ba me bisa wo se enne ya ye kwoto aba de na wo hwe kwan se wo begina so de ato aba ye de ehia asundwe na wa wo hwe bebi a eye ma wo a wo kwa no de ato ho no na mbeka enne say ya catch us say be Minister of Women and Children ya enkada na abaye everybody meto ya no o Minister of Women and Children no what you say there be me de o kan me te ase uni ma de kropo enti ne Ghana Minister of Finance ye hwan everybody ayeka wonim no efia e wo studio ye go so ya ye ne mo di nkomo e wo malata efia
me nuanu me ne me papa no ma no omo di nkomo yi bo sha hodo no se de obisa omo manifesto no ni ade no emu de hen pa na so omo se ba ko ba wo yema no be ye ne de pa so obi e hyebo emu de hen pa no omo pese wo mo nye emfama wo Omo anya de mate yankwa bisa ye ma me fo ni bi wo question a wo de ba ye no me pese maybe sa me ma me bi ni ha de omo chele maybe am dire wo mo chere pa hwe se de omo de speaker e de bo no bum no a enya asem keto ma me no wo so otwitwa ne nkuruma nti nya de a wo kasa na se me misa ma wa ma me so tetere kwoto so de tetere no a ya na ye ha dwere sa ye ma me sa ebe aba gengede ejomo ade wani ade anapa ye na kwaso wa ha mudi mani sei ye asare wa ha mu ya asare wa ho na me be hwe so enyo be nya ni sa aya Adom enti abatu esa no ya na se di na asem nyame nkuto kure ma me asema o ka na no ano no nyame na ba owo wa ma de ache wo de obedi de wo ma wo a wo ma de anche wo me bo a ya kwato abadi se ma ne de to so den na hwe kwan se ebesie ye de ye bompa ese nyame ma ya sumdue ne ento aba ne pepepe wa sumdue de pass me wo ye mayamu asumdue nkwa ne pe Ghana ye mpe basa ye asumdue nkwa afia mankwa se be misa o se manifesto sa hodo no a wo mu nyina aka no say ye NDC say ye MPP say ye PPP de ahi pa na wo hwe animu say wo ye ma wo a wani beje ho de ma me ne beje ho te mi de me pese o ma ye man ye ye me pese o man no asumdue bo manum ni ye sikasem so ye ye e wo manum enti obi a wo kan say ye sikasem be koso no na hia wo nyame me pese ye sikasem be koso na o man ye ye ma ye ye pa asumdue ene ye sikasem so na sika no be ye ye ma bibia ye ya ma no ene ye pe ma be se wo no ne sikasem na hia no enti de obeka sika no be ba ne botom de ene fresh ya ne je ho madam fu yi na ejina ha yi e wo sai na te sai nyame Adom wo gold ya me fe o fe wo se kakra ma manfo hu gold na me kan da no ho na fe wo se no mo hu gold she gold no ya na mo ye wo Ghana na mo ko me kan na mo yo pa che yo Ghana ha ya sa ya na wa kire mo no makoye bi wa na edwom akọ de edwom de boko edwa na enni ho si ye ntade ehwem selection na ada amafo ada didie omu didi na nso obi edidi esike ni ho ni nti ontene ne ho entade ni sanse ordering school fees ni ade ho nti odi bebre a obeboka yo ye kwa kwato aba December ne to so me misa se hwan na abeto ama no nemom manifesto no de ahe na ewo mu a enke wo mu ye wo de wo hwe kwan se o metimi aye mana boa wo said the obeba ma mani age ana ebeboa me de ne obeboa Ghana na ye nyina ye pe ti yesre Ghana fo omo me yemfa asumdue ni ba ko ye ntu aba na said de ntokwa ne ne ma basabasa esisi wa ha no eba ye ni bebi akọ ebi obi obebi ko me de mi ni bebi ko ti yesre NDC ni MPP si e pa ma cho ye ntu aba ne no kurem na bebi anokura ne da no ye mfa nto na ade ba ko me sre Ghana fo e ka me nko anka NDC ni MPP kura ye ntwem ni e ma pa kwesi ndum so mbra ni e ma hwede obetimi aye pre papa awake sorry wonim slogan ko wonim slogan ti papa kwesi ndum PPP no na chance de ye pa cho ya akukọ papa kwesi ndum chance de ya akukọ kaase wo se ya akukọ ana kube eno no wate afa ye party foforo mu papa kwesi ndum na chance de ye awia na say nsoroma ne de no de bi nya nsoroma mu na na say awia mu ba ko ehran say ya wake ma me na say na we yo poku ana say odai sa de ya ben kwan ne nkatenkwan de ya ben kwan ne nkatenkwan mama ma president ende me fra o ye fra say fra me dress president dress et say nyame Adom yo me ma wona nko ase the president anka nega enkran den na abe ye pasundue president die no akra ha den na obeye oh say abeto no ye pass anya abeto sem na obisa me be me bisa say ne mama o president
my president ne then na obey wa kra wo pens san ye nkra ha then na obey so obey ya wa kra say you can say the president one day pa oh say ye be adwuma be be o menu mai adwuma be o menu bia ye na adwuma ne afa so yesu ya ton ade yesu yesa ko ya no ne nya bia hwe ye ma no mo ama asundwe so aba o menu ma ne enti na wo the president I will create jobs ne de no na say we be create jobs na sister utum say wa badwom pa no ho aye fa yie na pay tum say fine girl wonye easy sa ma me na say wo wa fa ho pa o ho aye fa na pay say na uchucha kontomiro bia to bi wo ho ye kwato aba December ye ka politics I want to say ne say wo politics o just nim de make up na ye ka bi mem ka bi amamo so democracy ni di eno so wonim okay ye fa le say MPP manifesto no then na wonim wom oh nim de amukwa me nkobi eno so wonim NDC de eno so nothing enti then na abegina so de ato aba oze then na wugina so de ato aba oh the major so de ato aba say pese peace mbra no penam ti wo ko ballot box no mu a wo ko hwe de nanim say peace wo hwe ayi papa kwesindum no wa hwe na nado no wa hwe His Excellency John Dramani Mahama wa hwe na nakunadu Agema Rollins na wa kwa hwe PNC na wa kwa hwe independent candidate na wa hwe sasumdwe oba ko anim na de team ho say po yo wa so no asumdwe ni panim no ohunu enti ohunu ni panim na asumdwe wo mu a obehu na watumi ahwe na wato abama no ma me de nanim otetete ye ade obi da wo ka ho enti unsanya fine kora mema wo mo ma me na te say Adom asa wo to nyamenyom ne makoye ma wo ho nyama na nkoye kora o ya to nyamdom so nyama na nkoye ya kwato aba December ne de to so enson de na wo hwe anim na de ato aba abanom aka me se mento na nantina meto because ya to aba na Ghana still edin it aka me se mento na nantina meto aba na me ya de akoy nganim na ya ho ya hwe den na wo na manifesto mu ana se den na na kan e se unkura se obeto aba ma no na ne o kan se o se oba ma adwuma aba na ya mba so mo bia university na o manya bia ye orinti me for so se meto na brantin so anya adwuma ye lad be yentumi ntua water be yentumi ntua ya ho kire ya Ghana ti ya pensisemu wa kire na de say no ntino wo gina so se na na ado danko akufo ado wo so obe ma adwuma aba eno ntina wo hwe kwan se wo betimi ato aba me dane ama wo afia e wo studio na yentwa ye homra na afa yento aso malata market ene ewe na Afisem dwumadie ye ma kwan mo atumi akire wadwen wa abato ye aye beto ye ho eno ntina watwini mu no ye beyi da ba kwasi ho ni ato awo mpotemu ye ato awo bebi awo ni ene wadi nkomo afa amanyosem ho ye ne wadi nkomo afa manifesto so ye ne wadi nkomo afa kwan obeto befa so a wonkɔ sai ballot paper no na enkwaya say ballot paper no obi wo ho na sport ballot otumi nya abato no bebre say political parties ni bi ma me fa sia na me komra na afa ye nto aso afia so mo studio me da se papa na ya brefo no malata dwon mu na ye wo na ye ma no ne no mu di nkomo no mema no nse na wo sia to aba na fa na mom hye no so bronya no abande ye beto awie 7th December na ya to ye bronya 24th 25th no so ye bedi na no na American Focat Group Company dia ma wo ye adwumaku a se wo tu kwan Dubai se esa fi nkwanko na wie na so adu Dubai ho wo kɔ ho no monko ade a wo Focat Group Company for na wo ne won mo edi ensa wo so office wo services no ye papa se plane ticket ye ntwa ma no ne sa ne ma no wo mo ya de ntia ne Cat Group Company nim komo wo 0266 087111 0266087111 na wabuki online ni nyina bibia one more online booking here www.christianawardstrust.org na just say any ono wo modi ensa wo so nkachi ene so afa hebati wo ngoda roma no mbo ya chidom yenkofa aboafo inkrato ye ba ye beto aso